i prisuvijek i vjekov. Amin. Blagosloven jesi Hriste Bože naš, i žrtve muzeo sijavlje, postavim Duha Svjatoga, i Tebi vole što njeguju čovjekoljubče, slava Tebi. Gospodu pomolim se ja, Gospode pomiluj, Ti upravljaš kao ljudski, Gospode pogledaj milostivu na slugu svoga ženca, i poslični sati greti bonjevanje, blagoslovi, dobro nadebu njegovu, i rukovodi odlasti dolasti kultura njegova. Maštinama u gađanju, vrvanju, trčanju, skakanju, sad se sve to svelo samo na gađanje u jabuku. Jabuka je dosta visoko, ali strelac je dobar, pa će vjerojatno pasti jabuka. Naime, u mladinu kuću ne može da se uđe dok mladoženja ne dokaže da je pravi strelac. Kad jabuka je mala, bolje da je lubenica. Sušna je, kažu, bila godina, pa su jabuke bile samo male, a možda su i tako izabrali da malo mladoženje namuče. Mladoženje je u crnogorskoj nošnji, jer zna se, on je Srbin iz Crne Gore. Mlada je u srpskoj narodnoj nošnji, ali mladu još ne možemo da vidimo. Ne može ni mladoženje, mora da se plati da se mlada vidi. Običaj se. Ali je časna i poštena,
Syna, Syny, Otca, Otče